Muri Kenya abarimu batatu bitabye Imana nyuma y'uko abakekwaho kuba abarwanyi ba Al-Shabaab bagabye igitero ku ishuri ribanza ryo mu mujyi wa Kamuthe mu burasirazuba bw'igihugu. Guverinoma ya Nigeria yatangaje ko umubare w'abahitanywe n'ibitero by'abajihadisite bazamutse ukagera kuri 89. Igitero cyagabwe ku kigo cya gisirikare kuwa gatanu w'iki cyumweru gishize. Guverinoma yanashyizeho iminsi 3 y'icyunamo mu gihugu hose. Abayobozi ba guverinoma zihanganye muri Libya byitezwe ko bahurira i Moscow mu Burusiya kuri uyu wa mbere mu biganiro bigamije kurangiza ubushyamirane bumaze imyaka 40 kuva Muammar Gaddafi akuwe ku butegetsi. Abayobozi muri Malawi baravuga ko inzige zadutse zikaba zirimo kwangiza imyaka zishobora kuzatuma ibiribwa biba bike. Naho muri Afurika y'Epfo umuryango utegamiye kuri leta witwa West Aid urafasha igihugu gukemura ikibazo cy'imyanda iri ku gipimo cya toni 42 zijugunywa buri mwaka harimo amacupa ya plastique.